कामिहोपहवे श्रियम् चन्दनस्य महत्पुण्यम् पवित्रम् पापनाशनम् आपदापम् हरते नित्यम् लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदाः अक्षताः पन्तुः पुष्पम् शिरसि स्थापयेत पवित्रिधारणम् ओम पवित्रेस्तो वैष्णव द्यौ सवितुर्वप्रसु नाम छिद्रेण पवित्रसृष्मिभिः तस्यै पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्काम पुरेदच्छकेयम् रक्षासूत्रम् वन्दनीयात् ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम् अनुवदनामि रक्षेमाचलमाचल रक्षा सुरक्षा भूयात् ओम हस्ते पुष्प अक्षतान्यलाय सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें ध्यान करें ओम हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम वायाः पृथिव्यां वाया औखरेषु वायो दिव्यन्तरिक्षे वायोधाः वायस्वदेहि प्रदिशः सन्तुर्मह्यम् ओम विष्णोरराटमसि विष्णोष्णपत्रेस्तो विष्णोस्योरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्व ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जलभद्रन्तन्नहासुव इमा रुद्राय तपसि कपर्दिने क्षयद्विराय प्रभरा महीमतिः यथा शमसद्विपदि चातुकपादे विश्वं वष्टं ग्रामे असमिन्ननादुरम् ओमेतं ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवधेन यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्जुषता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमम् तन्नो द्वारिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवासैहमादयन् तामों प्रतिष्ठा एकवै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् नमो गणेभ्यो गणपतिश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिश्च वो नमो नमो ग्रीसेभ्यो
वृषापादिर्विश्चावो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चावो नमो नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ अङ्गेयं लिगेयं मालिगै नमानयति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकाम् कान्तिलवासिनीम् हरिः ॐ सुमुहूर्तम् अस्तु सुमङ्गलमस्तु सुशान्तिरस्तु अयमारम्भ शुभाय भवतु मङ्गलमूर्ते श्रीगणाधिपतये नमः पुनः पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा मङ्गलश्लोकान् पठेयुः ॐ समकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधिक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आभिर्षितार्थसिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानपुरुषं दधान्ये विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय शुभदां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियपश्यामो हृदयस्थो जनार्दन सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपदे देवीं स्मरामि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये ॐ प्रेमात्मनं प्रणममुच्चार्य ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः किञ्चित् अक्षतान् गणपति समीपेक्षिपेद ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीवाणेन्द्रगर्भाभ्यां नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ नगरदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो परमऋषिभ्यो नमः ॐ एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः ततोर्गसापनं चन्दनेन भूमो बिन्दुत्रिकोणविद चतुस्सुमण्डलं हित्वा पुष्पासनम् आसनोपरि अर्घपात्रं संस्थाप्य परपूर्य ॐ शन्नो देवैविष्टयापो भवन्तु वीरेशञ्जोरवि सर्वन्तनाः जलेना परपूर्य गन्धानुलेपनं समर्पयामि अर्घपात्राणि मक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यं नैवेद्यान् तिलाचमनीं समर्पयामि पूजार्घपात्राय नमो नमः तामस्ताल्यां सूर्यकारं हित्वा सूर्य भगवान जी का ध्यान करें। कर्म के साक्षी सूर्य भगवान, आइए हमारी इस पूजा में आपका स्वागत है। ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मदञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ॐ कर्मसाक्षिणे सूर्यनारायणाय नमाहम् अस्मिन् ताम्रपात्रे स्थापयामि अर्घ्यं दद्यात्। ॐ हि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशि जगत्पदे अनुकम्प्य मां भक्त्या गृहाणर्घ्यं दिवाकरः। ॐ आदित्याय नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ मार्तण्डाय नमः। कर्मसाक्षिणे श्रीसूर्यनारायणाय नमो नमः। तच्चक्षुर्देवीं प्रोत्साहमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं देवीं शरदः शतकं शृणुयाम शरदः संवृताः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता सतर्षपाशतेर्भूतोच्चारणम्।
ॐ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे पाखण्डकारिणो भूता भूमोचेन्द्रस्य देवी लोके सिताये च ते दशवाक्या नृकषदां च भूतानां वदर्दद्यासु वामतः ॐ प्राच्ये नमः ॐ अवाच्ये नमः ॐ प्रतीच्ये नमः ॐ उदीच्ये नमः ॐ अन्तरिक्षा नमः ॐ यज्ञशाला भूम्ये नमो नमः ॐ पृथ्वी मन्त्रस्य निरूपृष्ट शीतुन्ददेवता आसनोपोषण पृथ्वीपूजने विनियोगः पृथ्वी कमलासनानि गन्धं समर्पयामि अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि पृथिवे नमः धूपदीप नैवेद्यं जलाचमनीं समर्पयामि पृथ्वी कमलासनाय नमः पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारयमादेवी पवित्रं कुरु चासनम् ॐ हरिः ओं पुनरर्घ्यं संस्थाप्य गन्धः चतुष्पादक्षपीरः श्री अर्घपात्राय नमो नमः कुश तिल यव जलद्रव्यं च आदाय पूजा प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात् ॐ श्री विष्णुर्नमः परमात्मने अद्य तस्य श्रीमद्भगवतः विष्णुराज्ञया वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो हन्यदितिभिरादे शिष्यद्वाराः कल्पे जम्बूद्वीपे भद्रखण्डे आर्यप्रदान्तर्गते काशी कुरुक्षेत्र प्रयागानि नानातीर्थप्रमुद्रेखायां तत् वासुदेव हिमाचलप्रदेशे शिमलाराजधान्यन्तर्गतेः एतत् शिमला ग्रामीणक्षेत्रे टूटू नगर समीपे मस्थाय नामनगर शुभग्रामे शीलाशेरी नाम्ना शुभस्थाने श्रीमन्यप्ति विक्रमादित्य संस्कार प्रवर्तमान संवत्सर षष्ठी संवत्सरामध्ये सिद्धार्थी नाम संवत्सरे दक्षिणायणे मासानामासोत्तमे मासे एतत् पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य दिवसे नवम्यायां शुभतिथौ शनि शुभवासरे हस्त शुभ नक्षत्रे आयुष्मान शुभयोगे घर शुभकर्णे कन्या राशि स्थिते चंद्रे वृश्चिक राशि स्थिते देवगुरु वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये मिथुन राशि स्थिते देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान से ग्रहगुणविशेषण विशिष्टायां शुभवस्थायां शुभवेलायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थं सुमुहूर्ते शुभ लग्ने तथा श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थं अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक राशि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सर्वाधिकारी एवं हिमाचल प्रदेशस्य पार्टी राजनेता एवं सर्वजनस्य प्रतिनिधिरूपेण अस्मिन् शुभ स्थाने हिमाचल प्रदेशस्य भाजपा कार्यालयस्य निर्माण शिलान्यासादिकर्मण पूर्वाङ्गत्वेन सर्वविगतनिर्मिता कार्यसिद्ध्यर्थम् अहम् आदौ श्रीगणपति पूजनम् गौर्यादि मातृकाणां पूजनं तथा च चतुष्षष्टि पूजनम् अहं कलश पूजनं नवग्रहाणां पूजनं तथा च शीलानास्त वास्तु पूजनादिकर्मं च अस्मिन् समये अस्मिन् शुभलग्ने अहं करिष्ये ब्राह्मण द्वारा कारिष्ये ॐ जजाग्रतो दूरमोधैति दैवं दधो सुप्तसदधैति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ श्री गणेशार्पणमस्तु संकल्पकार्य सिद्धिर्भवतु ॐ ततो गणपति पूजनं ध्यानम् ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम् एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् आशां पुष्करं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं रिद्धिसिद्धिसहिताय श्रीगणाधिराजाय नमो नमः ध्यानं समर्पयामि ॐ आवाहनम् आसनं समर्पयामि आगच्छ भगवन् देवस्थाने छात्र श्रीभव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भवः रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मयात्तं गृहाण परमेश्वरपाद्यम् उष्णोदकं निरवनं च सर्वसगन्धसंयुतम् आदप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यतामर्घ्यं गृहाण देवी शिगन्धपुष्पाक्षतैः सह करुणां कुरु मे देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्योर्घ्यं समर्पयामि मुखियाचमनीं समर्पयामि नमः श्रीमङ्गलमूर्ते नमो नमः पञ्चामृतस्नानम् ॐ स्नानं पञ्चामृते देवगृहाण गणनायक अनाथनाथ सर्वज्ञ गिरिवाणां परिपूजित एकदन्त्रेण पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि श्रीमङ्गलमूर्ते नमः पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि
ॐ हरिवस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमः। ॐ हरिं गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि। जलाचमनीं समर्पयामि। श्रीमङ्गलमूर्ते गणपतये नमः। प्रार्थनां विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ ध्यान नमस्कार पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृतेरनेन पूजनेन श्रीगणपति देवता प्रियन्तां अक्षतान् गृहीत्वा ॐ मनोज्योतिकामादिस्य बृहस्पतिर्यं तन्नो दृष्टं यज्ञपुंसमयं दधातु श्रीदेवास्य माध्यन्तामोपतिष्ठ गणपति पार्श्वे गणघोर्यादि षोडशमादिकाय नमः। श्रीयादिसुकृतमादिकाय नमः। चतुर्षष्टिमादिकेभ्यो नमः। चतुष्कुम्भः नमः। अपां पदेवरुणाय नमः। सप्तसागरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। गङ्गादिनदीभ्यो नमः। ॐ ओङ्काराय नमः। ॐ श्रिये नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ चन्द्रमसे नमः। ॐ भौमाय नमः। ॐ बुधाय नमः। ॐ बृहस्पतये नमः। ॐ भृगवे नमः। ॐ शनिश्चराय नमः। ॐ राहवे नमः। ॐ कीर्तवे नमः। ॐ अधिदेवताय नमः। ॐ प्रत्यादेवताय नमः। ॐ पञ्चलोकपालाय नमः। ॐ दष्टिकपालाय नमः। ॐ ग्रामदेवताय नमः। ॐ स्थानदेवताय नमः। ॐ इष्टदेवताय नमः। ॐ नरदेवताय नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतिसहित अमरिकरमण्डलपरिकर समस्त देवी देवताभ्यो नमः। पूजामण्डले आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सर्वोपचारार्थे प्रातर्घाचमनीं समर्पयामि नमः। आवाहिस्थापित देवी देवताभ्यो नमः। गन्धानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यं जलाचमनीयं समर्पयामि। प्रार्थनां ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्दकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा करोतु दीर्घायुं विष्णु करोतु मङ्गलम् शिवं करोतु कल्याणं गृहं रक्षतु चण्डिका। आकाशात् पतितं तोयमिहागच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ध्यान नमस्कार मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ वास्तु देवता पूजनम्। ॐ एतन्ते देव सतज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपदं तेन मामव मनोज्योतिर्जुषरामाजिस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो दरिष्टं यज्ञपुंसमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ॐ वास्तुशीलाय नमः। वास्तुकलशाय नमो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। सर्वोपचारार्थे पादयोपाद्यं समर्पयामि नमः। वास्तुष्पतये नमः। हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि नमः। वास्तुष्पतये नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः। ॐ सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि। वास्तुष्पतये नमो नमः। शीलायै नमः। पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि नमः। वास्तुदेवताय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे गन्ध अक्षतपुष्पाणिं धूपदीपनैवेद्यं जलाचमनीयं समर्पयामि। वास्तुदेवाय नमो नमः। ॐ नागपृष्ठ समारूढ ॐ नागपृष्ठ समारूढ महादेवं महोज्जलम्। ॐ नमोऽस्तु सर्वेभ्यो जे के च पृथिवी मनो जे अन्तरिक्षे दिवितेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। वासुदेवाय नमो नमः। नागपृष्ठ समारूढ शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। ॐ हरिः ॐ सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वदा स्मृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष ईवेदगुं सर्वं जडभूतं
यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्यैशानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽसिहा भवत्पुनः ततो विभङ्गविक्रामशासनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वहुतः समृद्धं बृहदाज्यम् पशुसाचकरे वायज्ञानारण्य ग्राम्याश्च तस्माद्ज्ञा सर्वहुतः ऋचसामाने जगनिरे छन्दागुंसि जगनिरे तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्ताजीकी चोभयाजतः गावो अजगनिरे तस्माजात अजावयः तं यज्ञं वरहिखि प्रोक्षन् परखञ्जातमग्रतः हीनदेव अयजन्त साध्यारिखयश्चित् यत्पुरुषं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उचीति ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तद्विष्यः पदव्याङ्गं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्गनिरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् यत्पुरुषेण विखादिभाजज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं विग्म इद्मः शरद्धवेः सप्तास्यान् संपैधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवादित्यन्तन्वान अवदनन् पुरुखं पशुम् यजनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः संवृतः पृथिव्यैरथा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे कभी भाई पंडित जी बैठ चाहिए भाई अगर परे पर तो ठीक हो जाएगा माफी चाहते हैं आप अच्छा चलो अपना तो ठीक अभ्यः संवृतः पृथिव्यैरथा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तत्प्रसाविदरूपमेति तन्मतसम्यक्जीवन्माजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णः तं सः परस्तात् तमेव विदित्वादिमितुमेति नान्यः पन्था विदते जनाय प्रजापतिश्चरते गर्भे अन्तर्जायमान बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतसुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यो वातपदे यो देवानां पुरोहितः पूरुतस्यजायत ॐ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदरिखवे नमः बाहुभ्याम् उदरे नमः जाते रुद्रशिवादनुरघोरा पार्थकाशिनी दयानसंभाषन्त
गहते विभक्तवै शिवां गिरित्रतां कुरु माहि पुंसीः पुरुखं जगत शिरेण वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि यथा नः सर्वमेव सुमनासत अजरोचजीवका प्रथमो देव्यो भिकक मही च सर्वाञ्जं भयन सर्वाञ्च धातु धान्यो दराचीः परासुव अथौ जस्ताम्रो अरुणा उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये जैन गुङ्रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशोभेषा गुण्डीरहीमहि अथो जो सर्वतीरीलग्रीवो विलोहितः उदैनङ्गोपा अदृशन्नुदहाजः सदिष्टो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुति अधोजी असतवानो अन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनः त्वमवयोराज्ञोर्जाम् जाशते हस इखवः पराता भगवो वप विजन्धनुकपतिनो विशल्यो बाणमाङ्गुता ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राम भारत माता की सर यहीं पे सर यहीं पे सर आप ऐसे हो जाएंगे नीचे भैया थोड़े नीचे बैठिए कन्या पूजनम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये या देवी सर्वभूतेषु कुमारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।